Manipuri issue dadi akoi MPCC hana tanabiramu akoi gi wa sukara tau ai se hairam senior leader amni mo dekita nang mairak tau dana sahi nifu yang kaya na party yauram ni kaina ne ai mun sala hairam ne ai na PIC tau ngai da nam mantri oibo howi I respect you ai izat tau adugo Manipuri issue la ko dam dadi akoi gi MPCC jo kha tabam toi aduga miyam mi hut in thala dai ba akoi wa su kha tabi ho ga tamin aduga na koi party president na lokto hayo ayuk ta su pau mi bo mi tak tai che khat kharam ne gat lai ba se sini ji na te mayam na di nasai di tamu bu de bi hai ga akoi de di sini gat lai kawong ni bo mi ma tam da ngang ba wa to phone na adugi ngang gi karesu gi ne cham gi manung da tara khatang yoro mo bang asigi lebak nai nak suda manipur na da santi halani adugi gatsu yaw da ba oi da pa do ngang nang ha na mu hai ngam ko heren oi da ba taw le re aduna ai iro lo da wa ani khatang tham jarang ge to ai sin jarage ai na ngang ko style se kai no ne thamoi da ge ngang hai ka mayam sawi go pin da ba sounding ba nuai ka ba se mi oi bu hong na sa ado ai na ngang iba mayam suk mayam na la le lang ge to adum ware pi ma kana su perfect na te ai su kana su perfect na te isu bo perfect na te ha mi ni hindu gi wari da di bhagwan krishna ba ba si ba ka da nang ge do ba si do na ka da mi oi ba ma pok ta po ra di perfect ai su le le Judisi lo oi to suma nga ngoi ngai re chom ma da chale na sar ga yo man ra kam da hui du ni hinga ga ma ke oi to le ma su oi to nga nge mi oi bo pok se nobody is perfect adu bo thamoi sem ba ba ma di adu gi thamoi sem na ho na ba ba mu chang ge adu ne ne ngan ha nei ge social media da ya ba thamoi sem na chi hai compulsion nang gi tap le rang mani du loi le pa se loi le hai di loi ông ta đi buôn si buôn ông ta cha cha du gặp buôn chân nát mà tam hoi re si thana re hat to kani langna dan nei re Congress ka BJP buôn ông ngasi lagi dai miam dai appeal tok jarang ge hangham ko ko wahang miam na hang lepak pa matang miam ni kholau oi ga dori ba miam ni hut akhoi na lepa ab na na kra ba tongning ba ta wala ba le gam na adu di akhoi je dictator democracy sa lu ga ha thok te Minai na thangil siron ma hingani abisa koi kaw an minai ko ningra ba tangdu leita ba iram dam mo hen ge hai karga di ai koi masigi chada be nga sai pizza dai be imam da ta na le ba constitution ge chada bi thugai dai ba ai hai je di bengal da ko ram mo ba tawli ba fibam che miam na irang ko tan loi ra ne aduna core issue ai ba simal karino duga han ki lok sabha ki election sung la ka do bi election sigi wan thok Poran si katang ay thamjalai fai da sum tension jage aham da koi core issue se kari da ai na sai hai colonial matam da na post colonial bau da manipur ke peculiar oi ba koi puari khar le ba koi da to sagon na furuk masen ge to khai ta ba khai bung ta ba na kai ge threaten to ko pot ma hana de ki le akoi no ji thelai ba post ke core issue ni koi hai jara ka do se mase akoi miam le khangi ko sigi core issue sigi saruk amoi ba furuk ama kuki jo ka hai mo di kuki gi masigi ethno nationalist mobilization che handak ya thina aggressive oi ba belligerent oi ba mong da talak pa adu ba muk ne na ne lokje ya mic sisali ba aduna handak lai ba irang sikari no da aina mase national and international platform kaya da aina ngang raba wane was aina manipur da thoi ba crisis sigi one of the reasons is sigi hana gi exchange men life sigi marak da yamna aggressive oi ba yamna violence ki means na kanda taklak pom yawe aduna ne aina hai se example cookie gi nasigi moi gi cookie ba group sigi MLA am tan ngasi ba irang ek thol gi shanti lang ba myam sing gyan ta view akoi violent oi dum sai gi appeal se thokla khide ba aina go ba aina tahu da bradi khange ai taha ba them na gi de he unit 20 surap gi separate administration how ram ne
Madugi Talaiba Kuki gi Kangu Mayam Duda BJP gi MLA Tariq Yauri, including 2 cabinet ministers. Yam Tina aggressive is this is Aikoigi core issue Achoba Mane. Kaibung Tabeleba. See Iran's da Mapandagi Changakpa forces elements in say Yaura Aganda, Iran Henjalakpa, Maduta government of Indiana Su, Tauruina Taudaba, Semoji Eziandam Yauno Yansalak the problem say South Paneva. That is the core issue. Silalium to Habirova. Second, Kumlena Langera, violence Tokera, crime Tokera, Mihat Nipun Tokera. Ising isaw thokera puna matu ngak serana pa in the labisina kai kauge the government lai ngak governance kaweba covid lakera riot thokera mapandagi lan tarakera anything happen puna maktubu handle tawna puna maktubu yengsan na mayok na ba labisina tro akhoina lai ngak in the government and laisa. Whatever happens, second core issue, failure of the government. Governance ki failure never. Lengak da police force lady ba, paisa dagi, mi dagi, watraba, lengak ina laisna violence control to bungam da vibe sa. This is the failure of government. Governance ki failure sa. This is one of the biggest core issue that we face. Kanana sila lali hay dono. Mamang to taraba anaba do yenga da ba se doctor du ma thau ne ba. Mana ju le chatna anaba do kap chin du na lei ra kana mana ju na matu du na sikari pizaru re. Mama du na yolak pa ta kai do wi. Kamai to gi yu thak chan ri no. Angang oi di kai do wi thau ri. Adu su amarom da hai ri yu thak ku su mas u yok salam du ni doctor du na. Ai ju thakni na ra me khang ni. I know told up any mother Tamina by Konto and Taxavani. I don't know when Angis. Hanagi Sakana told money, Han Sakato, Mamma Samus Yoramini. Mamma the lady, but Poto, Handel, never lady, but Doctor Mayang Kalaka, the Doctor Mayanga, as if one to me, Hagadori Brava. Governance failure. This is the core issue. May I say Tabuko? Indian Constitution makha de state ki ga union ga lenari ba mari loin kai re se ma mai form example piris BSc ki option na ngang iwa DG da ki order lo ke ka hai re se meaning karino ai mon da ki ai ki makha da le ba CID ne report preti ki meaning karino law and order ki handle to dum be re ba unified command lo thok re se karino governor na ke do ki security review to order thol ino instruction na pugalay si choy si kari noy se masaji minister ga mapam chuna ba magi lebak si mapam chuna ba changmang cham nim prajai ko dilair na say this failure is this second core issue. Third core issue, the government of India's unacceptable role in this crisis. This is the core issue, the third most important core issue. State amada law and order ngapang ng kadi lahat na lang kadam ni ato kiduni provision han yaw le dito. Siday sida lepak miyam na suya da ba lepak na mo na high ba yaba colonial ki sarkar ki type to tawri ba government of India ki thawang. This is the third most important core issue. Mayam lali nam to halos. Mga din nimita ba government data tayo na siya nang bagang ko masu government India dun sila sawgalagan lady ba papesina insan laga kaya mo makara pizza pitada mo support or lay sa linya ko. So government of India ki magi behavior siya. This is the third most important core issue. Fourth, ay kuida hana dagi lerak pa achaw ba periphery oi bagi problem amalay Manipur ya India hai wale paksida adu ki peripherality ki mentality Manipur hai wale pakse masi periphery da lay bagi thawoi da bagi adu ki pot ama exclusion ki pot ama peripherality da thamba ki pot ama hai ri ba pot hai. This is the fourth core issue.
hai riba core issue mari sina thon ba pone ba sia je point theng nei ba ko number 1 amu hanje ge ko ethno nationalist mobilization ni cookie election luching ga aggressive point to ga mari pu thuga ge no na riba this is the core issue don't get confused on this aduna ni mana political dialogue to ni ai ga lai do Karigumba illegal immigrant and narco terrorist katang hire magadi ai ai leba narco terrorist ka illegal immigrant na thon be issue jo shanti puranga ba moi ka te wari sab chuk chok te masin thire ne ba core issue di sigi nationalist mobilization ama mani bu thuga gen to le ba cookie gi masigi ethnic oi ba moi gi exclusivist as a naman aggressive oi to le sa this is the core issue cookie full ta tai ne ko do gunate you don't have to blame the community. It's a politics. Not every cookie believes in this. Manipur Shiva cookie layer way koi isin de hai bom thokte. But makoi kita yam the sin safu kan go moi politics am handa yam sin aggressive in there. That's the core. Failure of governance. Second core issue. Governance layer mati handle to goi lan la kera aggression hoy gera. Third core issue I na give to ma'am ningjang bi. Government of India's role. Fourth, India I will pass the Manipur will pass the periphery the labor, margin the labor, attitude, Maduki, Wakandon, Maduki, behavior of labor. Money is in a pull of the top issue the neighbor when Masilation Munam the ladies. Masidesida, Masigi Sakase, I'm hiding the Maria. Money to Isida, Nasigi Pali, Sakase, I in Misahan Isaac. This is not an asset to fight back. But they are a liability. Singer Ibas here, Timana Bohonabla, Lady of Sarkar, Sakoji Pangan Oje. Minai don't know as I get high over my Amsiki dynamics, my own Nabangam Graba Portamo, Masigi Mamin Low, and I put the Sad of the lady. Masigi Sarkar, who say the season, chance Lodana. Ako yung nganging mga the India government that my own nag-high but the season na mo easy to relay the ngang gusto sa kani ko the ngang bayaro na hayag kani ano core issue the yard government of India ko ngang gusto ngam de kariki sige sarkar sila mi cookie gi thingay na gi hay mo tam the cabinet hapsal la tham ka mo chu thugayan ge hay ka mana kamay na ka do ay na sa pu thok sa iba core issue mari do Madu mayong na ba matamda ngasigi lady ba sarkar se ay ko ye pangan oi bigin mo ta ko bu solan na ba oi ba du na ba sarkar ne hay se ay ngasigi hay se English tam kan jage they are a liability to fight for the dignity and survival of Manipur rather than an asset mase ko gi lari la shwai ba na haron intelligence na amu to mun khanda bi masigi wakhalon se thamaga aroi ba wa dai ngasagi vote ki matang paisa yauduna Leibak yoi ba hiram da miyam yoi ba miyam na semjaba miyam ge lengak hai ba rajniti madu ki democracy ki wahan thok gadu ki ganatantra ki wahan thok ki mami do handa ki lok sabha da miyam na khudam oina utkhra bane ba da ano ba Manipur tangdu leita ba nuwa yai ba Manipur mo ra ke harbadi leibak su lengak le ba su ba mayam je thola loi hairaga de Mayam na vote hada bima matamda lepa ki oi ba issue da yungtham oi rakanda kanana kari tawi haibidu munna khanthara ga ngahak ki lupa changwa gi lising gi ai gi lain bi bagi yum sabiram bagi wheelchair piram bi bagi taw le raga di ai koi isa gi khong ya ta chagani mase koi miyam da sungkau ka ba na ba mutta semi handak tagi oi roi ya roi haibado oi gre da na handak te Mase handak lakadori ba 27 ki election da kanana kari tawi kari party nam kari mathaugang logi abdo mun khanda biraga miyam na election se chum na toroga ko gi lenga khanbu gi chana bi ma khongthang thangjeli se makha tan sathab am chan mase gi context ani aina haije ki ba hanjan che ai gi party sina kari gumba BJP bidona usit thawai da batawra ba Manipur da masigum ba chana lon Hongna lon se ai na yaujari ba party sin da tora ga di miyam gi mamang da lepi ba bimo cha mikup ama ba ko poi bai tol kane bai masi miyam ko bion ai politics auri se ahong ama lang na bo na bani ai ko gi party manung gi discussion tawdana
party bu kamai na hongan gani kamai semdo kani karamba maikai da thangjala kanda lakadro ba khoina sigar ba matung da lepak sa kamai wo ne ma ano wo mani pura ma sem ne khongthang changchen ba da ai gi party na khoina fake bear wo ina ba akhoi na punna bonda gi ne wo the Congress will be the flag bearer of a new Manipur. Mia mai side nobody is perfect. Akhoi gi party su perfect wo ne te asoi be le rang mani hauna sa ni mi ba gi but asoi bi kadai de soi ra ha ra chung thok phang ngam du ne madu gi honesty yaw ba party do Congress na ngam ni hai se kadai de inu rakhi ge da Rahul Gandhi na no hai my speech as a congressman I am saying Congress have also made mistakes akoi so asoi be to ge je Rahul Gandhi sai my video do inu su share to mi oi be se soi ba nai adu chung thok aka achom lambi da lamjing na ba ngam na ba se handa akoi party na ngam na no hona ga ne adu meyam session ho da budi ngasi gi oi ba sarkar se yaw ga machin mela masa masa kana na hona ga cm ko tanate mukho gi party na support rom draba ma gi cabinet colleagues sing na traga ma gi mla na support rom te hingba ngamoi nobody can become a cm for so long munna khanda bi oduna aduna anoba Manipur se ngasi ngang is sum nagi ngah ki pien da phongdo ga wakhan na manga meeting amani haraga loisan ga to khito borga di akoi adu mut kan yar adu meyam ngasi meeting se hek loi da punnam ta khanda bi ngasai mana hairam ba anoba Manipur mo hong da mikhal da kari to hom thu e se vote matam yoksal la koilas khara thajam na de ana ba khang la nong hom khala madu um bu ki da suma aba khongman sengal ga sumak podo madu ki culture do dadok si yam ikai railway station da leiba mina paisa niba okta bina masa yolaga masa thak na bhona badu ne heni zat lei vote ki matam da mla lepa kamu sing changa ga paisa ni bu budi masi miyam na kawi ga masi amukam ni ta na bona si aduna aina masa haja gi do kashu na te bi mol ga se miyam gi bihut oi bagi miyam na nusi bagi miyam gi sakti ne ngang si ai isa gi sakti na se miyam ni sarkar ai do ohen na hona bada akhon miyam chahi manga da mo tang thang do to hona mina se adu ai nga sai hai jagi sini ai na party ki member moi na nga si miyam da thamjara bi akhoi party marak ta akhoi wakhan tanaba sigi share to ba lepang amai jane na akhoi gi senior ba politician ni chidamram di ngangai man ngang pada akhoi gi cnp na ngang ba man logi bi stand akhoi gi mla sing party leaders na logi bi stand ai na da chachaba ngam ngang ri stand seeking nasigi gacha akoi parties na miyam ga samnari kai akoi pangan se sun ka khalatani delhi na koi da nam da ngam moi miyam samnaba miyam gi mihul hunba Congress party 27 election na miyam mang swai na makilya na miyam mo na jage miyam sa koi da support of you si hai sa jun